Ngatho cia mwanya mwiroreri wa ceceni ya Inooro TV thiete na mbere gutwarana na ithuĩ riu ni twarikia ikereka ria uge waku na riu ni twarikia kuingira ikereka-ini ringi riria ngukorwo ngigutwara matura-ini kurora maria njorua citu cia wandiki cikuhaririirie nigetha ngorwo ngikunengereria ni ria kwanjitagwo Ikuwa wa Mboci no ririkane no ukorwo gitukinyira mitambo-ini itu yothe ya ukinyaniria ya Inooro TV ona aria mekuragia YouTube riu tukiri kuria YouTube no ukorwo gitukinyira kuo ana nigetha ukorwo gitwandikira oho kugerera 2288 taguo ndakwira ritwa riakwa ni Ikuwa wa Mboci na riu reke turikire mohoro-ini maitu na tukiambiriria mwanake umwe uria ukurikanite ta Abdirahim Ibrahim uria ni wa ukuru wa miaka 25 ni oragitwo na njira ya kurathwo mwena wa Isli guku Nairobi. Abdi ararathirwo ni mundu utoikaine riria mararugamite na mutumia umwe nja wa nyumba imwe mwena wa Isli. Nduta wa Buthia niwe uri na uhoro ucio makiria. Cia CCTV ronania mutumia uyu uria ni umwe kwirwa njuragano ino agitwarana na mundu ungi nginyagia murango-ini wa nyumba ino kuria mundu ucio aracoka agathie na kwa ihinda inini nigo maracoka kuonekana na Abdirahim makeria kwa ihinda iraya thutha wa mundu ungi utarakurikana guka ari nduthi-ini agathie nginya haria Abdirahim marugamite na mutumia uyu na haha niho aramuratha na akonekana akigwa thi. Mutumia uyu kuona Abdi ni arathwo akaingira thiini wa nyumba ino na kioro ratafanirie giko giki akonekana akiuma haha ari nduthi iguru. Thutha wa ihinda inini mutumia uyu ni aronekana makiuma nyumba-ini ino na murangiri na maroka kurora uria kurathie na thutha-ini borithi marekinya na maroya mwiri wa Abdi. Uthuthuria wa mwiri ukionania arakuire kumana na kura thakame muno. Uhoro uyu ni wikiritwo mukonde-ini Resila Onyango uria ni mwaria wa ruhonge rwa borithi guku bururi-ini kuria ugite andu atatu ni mahungitwo mahuri na mundu umwe agaikio ngono akiuga borithi ni mararumirira ndeto ino niguo gutigirira family ya Abdi ni ona kihoto kia mwana wao. We have 4 people that have already recorded their statements and out of those 4, 2 are ladies and 2 are men. And we've arrested one female suspect that is right now at Buruburu police station helping us with the investigations. Oho ni ugite mutumia uyu ahingiritwo ceceni-ini ya borithi ya Buruburu na akoria mundu wothe ungikorwo na uhoro ungiteithiriria cira uyu eyumirie. Riu borithi ni mareka uthuthuria wa giko giki magithie na mbere na gwethana na mwikuiro wa njuragano ino. Handu-ini ha Inooro TV kuma mwena wa Shauri Moyo Nairobi njitagwo Nduta wa Buthia. Ngatho cia mwanya Nduta wa Buthia. Na tugithii na mbere ni ati mwaria wa thirikari Isaac Mwaura ni atiteire mubango wa thirikari wa kururumukia mamwe ma mendekithia ma nyongerera ya magoti maria mari ndereti-ini ya kigina ya mwaka uyu iria yateaneirio kurumirira mirurungano ya Gen Z. Mwaura augite riendekithia ria kuongerera igoti ni ria kumenyerera barabara na ciringi 7 ni riguteithia thirikari ihote gukinyaniria ikiro njega cia barabara bururi-ini na ihote gwaka barabara ingi. Oho ni ateteire riendekithia ria gucokia igoti riria riendekithitio kugathikwo ari mwongerera kana wonjoria-ini wa nenda-ini cia ukinyaniria wa kiriu. Wale watu ambao wanafanya biashara kupitia online digital marketing na pia wako na digital presence kubwa zaidi kama multinationals wanalipa 15% na 6% mtawalia kama kodi kwa sababu tayari wenyewe wako hapa nchini wanafanya kupitia mtandao hapa lakini hawalipi hizi pesa. Nimekuwa na mkutano na wanahabari ama vyombo vya habari wiki iliyopita na walikuwa wanalalamika kwamba kwa sababu watu siku hizi wanaweza kufanya advertising katika internet online kwamba sasa wao wanakosa pesa hapa nchini. Kwa nini wakwende kule na hali wanafaidi kutokana na biashara za huku lakini uzalishaji wa hapa lakini hawalipi kodi ambayo inawafaa. Na tugitigana na icio ni ati mucirithania munene Martha Koome ni ahingurite igoti ria migunda mwena wa Kilgoris Narok agiko kiria kinyihiirie aikari thabari cia guthie kuraya gukinyira kihoto kiao. Koome augite county ino ikoretwo ikiamukira macira maingi ma migunda kuona namba ya andu irathi yongererekeire na kuri na haranio nyingi cia igai ria migunda. The Kilgoris Environment and Land Court brought closer to the people of Transmara.
Our goal is that no Kenyan should travel more than 100 kilometers to access justice. And today's official opening of the ELC is a significant step towards that. Na tugethi na mbere ati thirikari nene ni thiete na mbere na gutetio ni gucerithiria mbeca kuri honge citiganite na uguo gutuma tabarira imwe cikurikanite na ukinyaniria wa motungata matura-ini athingitha. Mubunge mutumia bunge-ini ya kaunti ya Machakos niwe Joyce Kamene ni aratetia ruhonge rwa kigina akiuga ni ruracerithiria kigina kia GAF kiria abunge a kaunti maroraga iguru gukinyaniria motungata matiganite kuri muingi. Wangari Maria wa Muigana ena ripoti ino makiria. Mubunge mutumia kaunti-ini ya Machakos Joyce Kamene uria waritie hindi ria raheanaga matangi ma mai itura-ini ria Ikombe ya ta kaunti-ini yo ni akaite ni gucerithirio gwa kigina kia GAF akiuga ni gitumite tabarira nyingi citithie. Na nikiendelea kuomba serikali watuangalie, pesa ya GAF inachelewa sana, pesa inalala pande ile. Na nyinyi vile nimesikia hapa mkiniambia projects, programs, tunangojea na hatuoni fruits za hizo pesa zenye zinalala huko. Kamene no atetetie guthingitha kwa urugamiriri wa kigina giki kaunti-ini ya Machakos akiuga undu uyu ni urarituhia mitaratara ya kwamukira kigina giki. Kwa sasa hata hatuna coordinator. Kuna mambo mengi sana tungekuwa tumefanya if tungekuwa na coordinator na funds zingekuwa zimereleasiwa kitambo. Ihinda-ini o riu no atetetie thama ya NHIF guthie SHA akiuga thirikari ndingiambire kuhanyukia mutaratara uyu itauthurimite na kinyi kuona riu utigite arwaru aingi magitangika. Hii system ya SHIF haijashika vizuri, tunaomba tuharakishe, and if it is taking this long we cannot afford to gamble with the lives of our citizens. Wacha turudi kwa NHIF, tujipange vizuri ndio tuchukue yote 9. Matura maingi ma kaunti ya Machakos ni magumagirwo ni umu na aria mamukirite matangi ni magathiriirie ikinya riri makiuga ni mekuhota kugetha mai na guthara mbura ino ya kimera kinini. Tunafata tanks ya kuweka maji na inaletwa ile wakati tunahitaji. Mvua inaendelea na tunaweka maji itusaidia huko nyumbani. Sasa kina mama tunafaitika sana. Tumeshukuru sana kupata maji nyumbani. Tumepata maji mengi kwa nyumba. Tunaona na tufanyia mpango mzuri. Na tuna anticipate kupatiana 600 tanks. Na tunasema hivi, ni kwa zile vikundi tulishikana. Kamene augite tabarira ino iguthie na mbere mwaka uyu wothe na egutambio icigo-ini ciothe cia kaunti ino. Ngiribotera Inoro TV, Geto Wangari Maria wa Muigana. Na tugitigana na icio ni ati gukirite itu ria kieha gicagi-ini kia Iravari mbere ya muhuro kaunti-ini ya Embu thutha wa mundurume umwe gutemanga na kuraga mutumia wake kiroko. Genesio Fudi ekite giko giki mbere wa ciana ciao igiri thutha wa ngucanio ya mucii. Itura ria mbere ya muhuro rikirite ihoru na ni thutha wa mundurume umwe wa ukuru wa gatagati-ini gutemanga na kuraga mutumia wake thutha wa ngucanio cia kimucii. Genesio Fudi uria ni wa ukuru wa miaka 26 atafanitie giko giki mathaa-ini ma kiroko na kuraga mutumia wake wa ukuru wa miaka 24 na njira ino ya magigi. Mwendo kama wa saa 12 hivi tulisikia nduru kutoka kwa watoto. Arabu biyangu klabu chini kwa shamba akaona Fudi akilizana yule mfanyikazi wake wa nyumbani. Arabu kitambo kupanda kwake tukakuta ameua bibi yake. Kuringana na muru wa nyina na mwanake uyu uria wikaine ta Steven Nyaga augite Fudi uria wendagia muguka ni akoretwo na ngucanio ya kimucii na mutumia wake iria rehereirie icia ikuhi. Alikata bibi yake mfanyikazi, mimi na sijamuona hata kwa sasa mfanyikazi juu amepelekwa hospitali, lakini nasikia amekata mkono na shingo na vindole. Muingi wa itura riri ukiritio ni ngahiha kuma gwa Fudi na thutha wa gwikinyia gwake makorate magite mutumia wake Gladys Tara na kumuraga mbere wa ciana ciao. Meri tairi miziru uguo no akio kiongo kiamba kirete thina kiarete thina
agitioka agitwara cibitari akithia akithondekwa na thondekwa agicioka mwikie na ikora tena thina ndarona ya dalili cia thina nari. Mimi nishawaipiga ripoti kwa maafisa wa polisi wakati alikuwa na visanga sapangi, nikapiga kwa chief na hakuna hatua yote walichukua. Kurerikana murimu wa meciria niguo cungiriria ngero eno ona thengia wa kurigitwo riu muingi ugiukirira maabitha a borithi ni kwaga kumwera ikinya thengia wa mutumia wake kuhura riboti mahinda kwa mahinda. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gishimo Joseph. Rukire rugano rwakie hana hihi ni gukienda thirikari itacukie makinya mangi magutigirira maundu ta maya matirahaneka. Na tugitikana na icio ni ati gavana wa Kisumu Anyang' Nyong'o ni atetetie thirikari akiuga gucerithirio gwa kigina kiria kigayagirwo ho thirikari cia matura kwaya gucungiriria kwigucia kwa motungata kaunti-ini. Nyong'o akiaria handu-ini ha magavana a mwena wa ruguru ari muikariri giti wao augite thirikari nyingi cia matura ni iremetwo ni kuriha aruti ao a wira, akiuga kigina kiria kiunganagio gia kaunti ti kiiganu gia kuriha aruti a wira na gutwarithia mitaratara ya uthii wa na mbere. National government itself has ways of replenishing its pot when it is empty, but we depend on the Division of Revenue Law to give us our due of the national budget for that matter. Now we do also have our own domestic revenue, which every county strives to make sure that is done properly, but that is not enough to meet our expenses and maintain our civil service. Na tugithina mbere ni ati Kenya ni moritio kwiyumiragia guthurimwo murimu wa cancer makiria riria tafarira ta icio ciatwarwo hakuhi na kuria mari. Gikundi kia arigitani mwena wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado nikio kirutite ritana riri hindi ya kambi ya urigiti utari marihi mwena ucio. Gathoni wa Jihia ari na uhoro ucio makiria. Orere gukoretwo na mihinga mingi ya gukinyira motungata ma urigiti muingi mwena wa Kitengela kaunti-ini ya Kajiado ni ugite na mweke wa gukinyirwo ni motungata macio hakuhi nao gutari marihi. Muingi ni uretio gwikirira guthurimwo mirimu itiganite nigetha riria yamenyekana tene magatangikirwo matanehirwo. Kuna swala ambalo ni la saratani kwa wanaume ambao watu wamekuwa wakipuuzilia sana wakifikiria kwamba wanawake ndio wanastahili kwenda kufanyiwa uchunguzi huo ama hiyo screening. Kwa hivyo wito wangu ni kwamba wanaume wengi wajitokeze kwa sababu ukifanyiwa hii cancer screening na igulikane mapema unaweza ukasaidika, lakini ukikawia bila kujua ndio maana tunakuwa na vifo vingi. Isije kwamba tukasubiri hadi nini kaenda zaidi hadi huko stage 4 ambapo inakuwa ni gharama kubwa sana kwa kufanyiwa matibabu. Aria mamukirite motungata maya mwena wa Kitengela ni magathiriria mubango ta uyu makiuga ni uramahuthiria maundu kuona aingi ao ni marathinika. Naomba kukuwe na free medical ikikuja huku kwa Kitengela, nitafurahi sana. Juu mnasaidia watu wengi wako na mashida wanahangaika, mkienda huko hospitali mnahangaishwa tu. So it is good to take advantage of that so that it's good to know your health status. Kuna haja ya kufanya free medical camps kwa maeneo kama haya ambao watu wanaoishi huku ni wa kipato cha chini na pia watu ambao wengi wamepoteza kazi. Kwa hivyo tunapofanya huduma kama hizi za bila malipo wale watu wanafaidika zaidi. Arigitani maugete kuri na ikuironeka kumana na mirimo ya hinahi iria ikoretwo mwiri-ini andu matekumenya undu uria maraugo gitagikirwo tene no ugiriririo. Mamwe mo motungata maria mamukirite ni hamwe na guthimwo murimo wa gutengera thakame, murimo wa shukari hamwe na murimo wa cancer. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Gathoni wa Jihia. Guku kigeranio gia KCSE gigithie na mbere na kiria riu kiigirite kiumia gia keri murutwo umwe kuma thukuru wa secondary wa Koinoko uikaine ta Kaboi gicigo-ini kia ubunge gia Kandara kaunti ya Murang'a ni arikitie gukua
Kuringana na afitha munene wa githomo kaunti-ini ya Murang'a Ann Kilu, murutwo uyu akoretwo agithinio ni mwiri mahinda kwa mahinda kuma riria aingirire cukuru na nginya ni akoretwo agithie clinic thibitari-ini wa Kenyatta. No muthenya wa ira rucini marikia kigeranio kia mbere niguo araringikire na arahuruka akiamukira urigiti thibitari-ini umwe mwena ucio wa Kandara mathaa-ini ma thaa 4 cia rucini. Atugetikana rugano ruru akia ni ati mwandiki mukaru wa ministry ya ukui Joseph Bogwa ni acerete kaunti-ini ya Turkana uthurima tafarira itiganite makiria waki wa barabara nene ya kuma Kitale nginyagia Nandapal muhaka-ini wa Kenya na bururi wa Sudan ya muhuro. Akiaria na andiki a mohoro, Bogwa ugite kilomita 330 cia barabara ino ni irikite kuma Lokichar nginyagia Nandapal oro hamwe na tafarira ingi kuria andumiriri iria ciirikanite kana ndurire iria cikaraga muhaka-ini wa Kenya na Sudan ya muhuro ciuritio guikara na thayo na kurekereria thirikari cia mabururi maya meri guthingata urumwe niguo kurikiriria tafarira cia uthii wa nambere ta waki wa barabara ya kilomita 11 ya kuma na Nandapal guthie na Kodok iria irugamitio ni ngui with various facilities like social amenities along the road. We have schools that have also been approved under this specific project, hospitals. We also have support on the market for cattle for this community. We have bridges that are challenged then but now have been resolved. And of course the entire town now has a facelift that everyone do appreciate, including the lighting system. Because we are a community, those living around the border, it's a question of when it shall be addressed. Whether it is addressed under this or the Sudanese link, it is still a connectivity for the two communities. So I would just desire that they live in peace and give the two governments an opportunity to resolve that matter. Na tugitikana na icio ni ati nyumba cia thogora wa thi iria irako kaunti-ini cia Gicua-ini itanyitwo kurikirira thiini wa miaka 4 uko aria mari na wendi wa kwigwatira nyumba ici irikite makiheo muthia-ini wa mwaka uyu. Mutaramu wa waki wa nyumba mwena uyu niwe John Karaja augite makiria ma nyumba 100,000 nicio irako kaunti-ini ici kuria mieke ya mawira matanyihiire 300 ikuheo andu matiganite. Akiaria ari tauni-ini ya Kware, Karaja ugite waki wa nyumba ici mwena uyu ukuhuthira muigana wa ciringi bilioni 40 kuria tafarira cia waki wa thibitari, mathukuru na thoko irathie na mbere niguo kuhura njeki tafarira ya waki wa nyumba cia thogora wa thi niguo kuguna muingi. Itasema hivi kuanzia December, it's coming December right now, 10th of December, the government will start giving keys to already established units which were in Lot 1. Lot 1 by December, January, zitakuwa we are on a different stage. This being Lot 2, which runs up to next year, but one around January. So you can see it takes us 18 months for an entire contract to mature. And this contract overlapping, this one starts January, the other one starts June, the other one says September, like that. So in a span of about 3-4 years, we should be able to having house owners substantially. Affordable housing program si nyumba tu peke yake, bali kwa site kuna vitu tunaita supporting infrastructure. Kwa mpangilio wa affordable housing ni watu unaweka pale. Kwa hivyo unaweza kuwa na site ambapo unajenga hospitali, na hiyo hospitali itakuwa ikitumika na wale wakazi wa affordable housing program. Na ripoti yo ya kuma Gicua-ini ni wiratuhe kanya agakomba guikiria andu gathiore mitambo amu ni turacokereria thutha wa kahinda gatari kuraya na mangi maingi.
Najua unapanga kwenda shopping. Citizen